Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 4-июнь 2025-жыл Ноокат Арал мал базарына тугандар. Буюрса, бул видео сиздерге чөп престердин баасын билип беребиз. Баасы кандай болду тугандар, чогуу көрөбүз. Бири-бирден лайкты басып, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин байкеч YouTube каналга тугандар сөзсүз катталып калыңыздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буюрса колдон келишинче чыгарып турабыз. Погода сонун болуп ачылды. Жаң беделер, самандар, буюрса бардыгын чөптөрдүн баасын билип беребиз. Ассаламу алейкум. Досум, сен кайсыл экен сен? Нал. Беде бул? Беде. Жаң беде да бул, а? Жаң беде. Каяктык экен бул? Кара суу. Канча булу? 260. 260 сомдон. Чобарлашпы? Я таза эле бер. Таза бедеби? Номер калтырып коелу, а? Сураган Номер кийин чала беришет. А, бул менен шылбайсыңбы негизи? Жок. Анча-мынча да, жакшы. Кара суу дейт, 260 сомдон дейт туугандар. Таза беде дейт. Жакшы. Çöp kimden eken? Çöp kimden eken? Çöp sizden mi? Pul kança ka? 230 kam vardı orada. 230 somdan. Kayaktık eken bol eken? Karasunuku. Bu ya adırdık bu la? Yok. Bede polya nemede. Ha, çöp. Eskirip kalgan. Ha, boldu. Bedesi jogolup ketken. Şunu çöp eken demese ha? Çöp. Nomer kadıraylı uşep satılıp ketebi. 73 meden. Aha. 01 04 30. 01 04 30 ha? Sodanız versin eken? İşinizge egilik. Aha. Mına tuğanдар, kızıkkanlar çıkalыңыздар. Mına ушундай номерлерин айтып койсо буюрса өтө жакшы болот. Мал неген? Assalamu alaikum şef. Bul kança eken bul? Bul çöppü je bede eken? Bede çövarlaşkan ha burak ha? 260 som. Kayaktık eken bul? Kara su. Nomer kaldıraylı şef je satılıp ketebi? Satılıp ketebi buyursa ha? Sodanız versin eken? 260 som deydi. Suradı kança verdi? Suraştı mı? Suradı kançadan verdi? Suradı mı dayı? 230 somdan beriptir. Çöp bede arılaş. Жаң бедилер, eski bedeler görünbeydi ko. Ya oğlum tanıştı ey. Çöpçülerin vardı ki. Assalamu alaikum. Sizden mi gelen bede? Pul bilbediniz bunu? Mal çöp, okşayt ha? Şef, pulu kanca eken aka? 200 kam var. 200. Kayaktık eken bul aka? Sadırbay. Kayak? Sadırbay. Kadırbay. Nomer kaldıraylı şef? Nomer kaldıraylı mı? Satıldı mı şef? Altık veririz. Kaç var? 500 milyon 35 70 50. Nokattalı ola mı? Bu çöp. Çöp eken ne güzel? Adır çöp. Canlı bul. Canım çöpte. Sodanız versek ha? Görüntülerimde vereceğim. Çumşak. Çumşak çöp eken. Ha, bul 150'den satılıptır bul. 150 dedi mi? 150. 150'den satılıptır. Bırak nomerini kaldırıp koydu. Daha gerek bolsa çalыңыздар tuğanlar. Ha, boldu yaxşı. Bede kança kana bede bul? 300 som. Bu tazda bede okşayt ha onda. Sizden mi bunu okşayt? Pulu kança kana bul? 300 tane. 300. Taza bede kana bul? Kayaktık aka bul? Kara su. Nomer kaldıraylı mı? Sodanız versin aka? Sodanızları versin. Hayda.
Qancha ekan pul aka? Kimdan ekan bu? 280. Ha, 280 deb o'tadi. 280. Ana, 280 so'm. Bu tazda bedavida chovarlashmagan. Çok örtem hem içinde çöp duran var değil mi bu? Sırtından normal yığılıp bediler çarpılar etti bunda olup. Tazda yaxşı. Assalamu alaykum. Sizden mi gene bu? Bu bede qanday bo'lsa? Bu shakara. Qanday pres ha? Shakarap mı? Pomidor bilan bolgarskiy jo'q. Bardığı var degan içinde. Tuzu ham var degan. Tuzi yo'q ana. Ha, tuz yo'q bu. Tuzi yo'q. Qancha pul aka puli? Puli 240 so'm. 240 so'm. Qayerda ekan bu? Qarasuv. Qarasuv. Ha, yaxshi. Shakarap deydi, yaxshi. Yumshoq cho'lgan biroq, ha? Sodangiz bering aka. İşingizga egilik ko'p, вообще ko'p. Mana to'g'ri, bu joyda shuncha, bu joyda shuncha ko'p. Çöp kimden ekan bilmedingizlermi? Ya pul qancha? Pul 200. Pul qayoqda aka bu? Özgün. Hiç saman görünmeydi ko. Çalan bedegen ha birisi. Assalamu alaykum. Sizden mi ekan? Pul qancha ekan bu? 300 so'm. Toza bedegen ha bular? Qayerda? Qarasuv. Nomer qoldirasizmi, sotib qo'ya birisi? Sodangiz bersin aka. Assalamu alaykum. Siz paysini bag'ildasizlar? Non qanchadan berdingiz? 180 dan. 180. Bu qanday pres aka? Çöpmi? Çöp. 180 dan çöp. Assalamu alaykum. Kimden ekan bu? Pul qancha bu? 250 so'm. 250 so'm. Bu hozir cho'vi. 250 so'm. Qaysi ada? Qayerda pul aka? To'moyin. Bunani u? Ha. Kimdan ekan? Ey, shopga ekan. Shep qanchadan ketdi shul? Qanchadan bo'ldi? 195 dan. 195 dan. Hozir cho'gan ha bulda ha? 195 so'mdan satıldı shul. Oy boy. Kimden ekan? Assalomu alaykum. Sizlardan emasmi? Kimdan bu? Benim egasi. Saman. Qaysi? Ol qancha pul aka? Qancha? 230 so'm. Qayerda pul aka? Qarasuv. Nomer qoldiralimi shap? Aytavering. 73 bilan. Aha. 27 94 33. Sodangiz bersin aka. Toza bedelerni olib kelib beramiz zakazga. Bo'ldi, nomer qoldirdi buyursa. Chalinglar tuğanlar. Baykelci degan YouTube kanal. Hozir bir ko'p tomonlarni maqna qo'ydi. Men pastdan somon nima qilgan? 170. Bu buday bu arpağı. Bolam. Buday var. Shunimizdan qolib ketmang. Buday ekan. İçine verilgan bo'lsam. Men uga vartsam unamadi. Yo'q, nimadan men o'g'irtib siz ichine Yo'q, men qo'ygan. Ko'p emas. Yo'q. Aytasiz sen. 7000 ga bo'lganda boya. Voy mana, ya bo'la. 7000 ga bo'lgan. Nechta berdi? 200 so'm sadarkasini bering. 200 so'm men. Tuğanlar, shunday buyursa video o'tuz. Jintiqtayız. Allah razı olsun bardığınızdan. Like, kommentariy qoldirib qo'yinglar.